Dek ke bang sekolah ban pau hang ni kalong ba kilawan ban yathu ya ke report namar ba kila shimi ke islam ke janga ba kila test te kilawan ban ha ke report ba kila yathu ba ka test baru abri ba islam ba ki test baru company ba kapin shisha ba piklam bam ai hakili ki prasnitam de namar ke om bapila shudi betan ke de kandan hi ke jiksa ya gamet de namar ta bilang advice bakumno kumno ngare ban shim ya ga IV fluid kapalong kaban pendapat yang kita jingdona agar khotmet ke jona namar kata kajing side no jokom kalabanong ya ke sini kalabanong ya ke melu te nagata kadau nagata kito ki ba lesi ke ba artin kumno barden ulah ban syatngan hadu katni ngange kito ki doktor kajing batai ke juki ke testimony kabaw barden uklembam ay lat na hakini kikita kebada tenese nagalyang juki kila kintu kila ay ka medical advice bakumno ngadai ban shim ya ka IV fluid kani ka bam nagadi tang kumno ban balance ya ka chemical sa ka met ka junga te kata ka ka bang shukwa man persno pi namar ba ka jile ko mo ngai pi wala da mene ka meeting kila rai kumto tumengin tip nyen hap ya kata ka notification te ngintip saganu ngidang hapan beteng sama kumpong ngine beteng ya kani ka cingele ka jungi namar ba yela ban shania ya kani ka sarkar ka ba I kumbakren kelan nalor ka meeting ka rai ka badat ndrengi I kila thai ka bor ba ki persang ban keren da kumni kumtai tikum ki patahi ngin yang scam ngangai penklan ba ngenom ala da lele rem ba kani ka sarkar kan pinbet lani kan penthami pat ini saisian khabar syukur